Nkosi yami obongithanda azingakaqini izindaba wabukamkhulu wakuyindoda yayifuyile okubuhlungu kahambanga lento yakhe uma kuyinyanga kaJuni kufanele kushone umuntu ekhaya sinalonkinga emndenini wakithi kodwa inyanga kaJuni nje kuyaphoqa ukuthi kushone umuntu ngoba umkhulu omncane wayifuyile. Isikhathi sokuthi siyosondela eduze kaNkulunkulu sihlale noNkulunkulu silalelele ukuthi uthini uyalwazi udaba lwabantu bakini uyokhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu okhokho bami babhajwa laba benza lokhu nalokho emhlabeni bengazi ukuthi bayona. Ngicela Nkosi ungigezele bona inyanga yokuyogeza imindeni. Ake ngibona abaneyimoto eziningi emakhaya. Hayi kuqaba ukuthi qekelele bakubuke khokheli cela ungibukele izingane zakho uyabona izilulima amakhaya dlulani bantu abami ngoba ngifuna ngizobadonsa bahlaleleni bengayithengi imoto zonyazi igcwele zingaka emva kamkhokheli. Ake baguqa abaneyimoto eziningi ezimbili ezintathu eziwu4 kuqaba hayi sifuna driver sifuna ukuthenga nazi dlulani imikala abantu abami abashuthayo bashuthe uNkulunkulu anibusise. Ake siguqeni thina esingamaqoqela ngiguqile vele mina onemoto eyodwa ikhokhobele noma ingena petrol uyayigibela guqa uyoyidrayiva noma upetrol ilamo selibomvu ingani yodwa guqa shuthani bantu abami nize nomkhokheli nize 23 nizotomula angamagwala. Kwenze njani ngoba esontweni isonto lonyazi lolwelani kulawelani isonto kulawelani imizi uNkulunkulu agezi imoto zakho BMO Mercedes khona izinto ezamachina la ezibizwa ngamagama oNavara. Anifuna ukuthenga lezo moto. Hayi phakamisani izandla abantu abangale phakamise izandla abanibone kahle. Hayi phakamisani izandla hayi khona ngeke akekho umuntu isandla nje sigezi yathi lesiya lesasandla lesa sinawu-ayini umNazaretha wami ngesabatha ngicela ilist imkhokheli ngesabatha u-23 olandelayo cela ilist Oh
bomama thina esesibadala emzini uNkulunkulu wasebuhleli uthe ucela sikuyeke niyezwa bobaba ngabe ngakhuluma ku23 uthi uNkulunkulu akazi sikufunde yiphi lokho esikwenzayo sifika kuyena sinikele niyezwa bomama suka kini lento siyazi sisuka la singamadoda baba ngiyocela ngiyokwenza umsebenzi kamkhulu ekhaya athi uNkulunkulu inkosi usisisebenzi beyimpumelelo sabe sibesenze ekhaya kukhona lento ke eyenzakalayo kuhlatshwa inkomo yomsebenzi hlethu hambe yobekwa uma kuvuka ekuseni sekuhlahlelwa bese iqhamuka ingudlungudlu namabhakede sizocela inyama kakhali kule nkomo yomsebenzi abahlathela abathatha imlenze bayifake bathatha imihlobulo bayifake awusekho umsebenzi ukuthi unyazi awusekho lo msebenzi uthi waba uma nenza umsebenzi kungcono ube nenkomo eseceleni kakhali noma nihambe niyothenga inyama nenze ngawo ukhali hayi le nkomo ehlabela umsebenzi ngoba abanikazi bale nkomo balinde ukuthi kuphume ithebe uma imlenze siyenza ukhali yiphi ithebe esiyophumela izalukwazi zala ekhaya iqala kini indaba bomama nize namabhakede ney'ndishi sicela inyama kakhali kule nkomo kuthiwa eyomsebenzi akulungiseke madoda uma wazi ukuthi ekhaya uzokwenza umsebenzi yiba le nkomo embili amandla mayeke efishane thatha imali uyothenga inyama kakhali hayi leyo umsebenzi ngoba leyo umsebenzi ufuna kuphume ithebe amadoda akalimalanga kakhulu ngoba inhloko ikhona kodwa komama isifuba nesomama izalukazi dala ekhaya umlenze owamakhosikazi ala ekhaya umhlubulo owamakoti bala ekhaya insonyama eyintombi zala ekhaya manje yonke le nyama uma isithathiwe yawwenza ukhali isiphi isithebe sizophuma ngibe khona ngaphakathi uma kuhlatshwa inkomo yokuqhethisa ngehloniphisa umsebenzi wabantu lezi zindlorondo oyibonayo yithe siyesibamba ingqoko sifake ithebe kuzo kulungiseleke bomama eliganile emzini ningayi esipayeni la kuhlathelwa khona namabhakede ney'ndishi nithi niyofuna inyama kakhali shonani esipha niyosika inyama kakhali niyeke le nkomo yomsebenzi amen Nkosi yami